Parlok kanika story kadai sepang jong kanika kentei kabakerteng ka Clara kabadero ka kon ba marwe jong we ubriu barius pa bha ubakerteng u Samuel kanika Clara kalongro ka kentei ka babhabriu bha bat kata ka jing bhabriu jong ka kalapau keleng saudong jong kata kasnong te kanika Clara omdei tang bakalong ka babhabriu kalongro ka kentei ka bastard bat ka badon buj don sap Henry kata ka jing rius pa kanam bat ka burom ka bauk pa jong ka udon kal pelong ya ka banlong ka basarong bat ban kelo haduk kata te habakani ka jing sarong jong ka kalakraw kalas dang ban nyobeng bat ban kenpo ya kino kibriu ki badon hakata kasnong sibon ki senrang kilawan pan ya ka na ukpa jong ka Henry ka kantaj bat kam tre ya ki namar bakas ngo bakim ya rangkador bat ka te kipor bat kisnem kilanang yay ka kleng bat katengap kalanang pensapret ya kata ka jing sarong jong ka kibriu klia thok khana sepang kata ka jing sarong jong ka kat syabakilej kumta u Samuel ukpa jong ka habau liok sngo ya kita ke baro ula sngo le rany bat kayeng kasem jong kiro kalajak burom hakawai kasngi ukpa jong ka bat uperlog jong u kilay syong perkat bat ukpa jong ka ula rai buun le ya kawai kaplan hakawai kasngi ula penbena hakita kisnong kitau bahakabade banwan jong ka Clara uno ubriu uban rung nengkong lengba ka gate jong ka takasnong hakapor dang step perngam uta ubriu unsayo ban yathok bat ka Clara haba kata kasngi bade jong ka Clara kalapoy kasngi kalami bat kalateng shine te kumta kibriu hakata kasnong kiliami pait ba ban pait ba mano balayo ban rung nengkong lang bajong kata kagit te uta ubriu ubalayo bandrung ng kong umde ubriu ubadon burom bat umde ro ubriu ubarius pa ude ubriu ubalasuim tang da kabalay nakaway kajaka siya kaway pat une ubriu ude ubadang samla ubabhabriu bat ubaslur ba bat ubapang ro tang da kijain jong unong rep kanikas nong hangta kalas ngo pala ya kata bat u Samuel ukpa jong ka Clara ulabat ya laka jong ka jingkular te hangta klem ka jingkawai dawai ula penyato no ya ka Clara bat uta ubriu ka Clara pat da ka jingbitar kala persya hangta bat kala yamro namar kata ka jingle jong ukpa jong ka u Samuel pat uklem kala jingmut show Henry ulale kumba ula kular hang taul aino yaw tau briu santeli ki pisak sier kum ki jing as ngobha namar ba ula yatho bat ka khon jong u Samuel ula ongro chimno ya kanika log jong me bat mi no bran na kanika snong tela dengan yo ipat badon na pedeng jong pi arngud kibawan pai ngan pensitom ya pi da kabateng haka jingkudlat ka Clara kamla show ban le ruem Henry tang ban bu no yaw tau log jong ka kat syaba unyalam ya ka Clara kalayam artat lenti Henry tau log jong kapat pen sngow ya kita ki baro ularwai ulasyo kat bakidang yai lenti ula persyang ro ban kren ya ka dakiktin ki bajem kanang ban pentingan ya ka Clara pat kalale bam sunyo ya kita ki hadin kata kajing yai lenti ka bajengai kado kilapoy hakaway ka yeng trep kabadon harod jong kaway kawa hangta uloong ya ka Clara kane kade ka yeng jongi pihapro banwading langkot langkai banginyo banyasyet yatiu kat kabangila banyo hangni
ka jing im hang ta ya ka Clara kalong ka ba bat ka ba shitom shisha Henry ka jing sngo pala jong kapat kalong ba utaw log jong ka jula beng bat jukran khor ya ka une ulog jong ka ula I bat ula sumar ya ka da ka jing jamnot bat ka jing yaisha ka Clara pat kala bitar bha ya kata ka jing im bathamai jong ka Henry suki pat kalas dang ban pideng bat ban hun ya kata ka jing im bathamai jong ka kisngi kila kala sya kita yo bat ki benai kila kala sya kisnem namar ba kapor kala nang yai hakaway kasngi ulayalam ya ka sya po jong kasnong bat ula ya ka da kikiw kando bat ula ong ro ya ka kelay de ya kine kikiw sya yo ka Clara ka basisen kasngi kalalong ka khon jong ubriw ubariw spa Henry mentapat kalahaban lay da kikiw kando sya yo ka Clara bapli kam nang banya de ya thet hayo bat kam tipro kumno banya kren bat kibriw kebalay yo layhat te habalawan uway ubriw ubasyong halor ukulay ulakali na ka yakador jong kita kikiw ka Clara da ka jing sarong kala jubab da ka ktin ka bae bat kala penkhor ya uta ubriw une ubriw uladap da ka jing bitar ulapai ban lay no nang ta bat ukulay jong ulapan pailot ya kita kikiw jong ka Clara da ka jing le rain bat da ka jing shepting kala lay pai no sya leyeng rengkat ki umat bat ka jing ting ya ka jing bitar ulog jong ka haba ulog jong ka ulayo I ya kata ka dur kmat bas ngosi jong ka uklem kren show watang shikan tenro ondala syai pan ulapai sya ka bat ulong pimtip kumno bandai banthet syayo mentangi de banwat da kaway pat kalat ban kamay kenang bangin yoim ulaong yaka ngaliyo sngow siya pang kata ka jing bha bat ka jing sebun jong utaw robat makalistar lese ngalaban yo kam hayeng jong bat piro pinyarap syet hayeng jong te habang iliyo pisa ngan sedang ya ke business la jong bat ngan walam ya pi syaleyeng ka Clara haba kaliyo sngow ya kata ka kerteng urobat makalistar kalaki kamensem da ka jing sngow le rain na marchisin utaw robat makalistar ulalet pan ban ya thobat ka Henry makapat kala kentaj ya lada day bakala pediang ya menta kala long ka kle bat ka try jong kata ka spa ka po jong menta pat kahaban let krong bat ban wat kam nakayeng jong namar bakam don latso da kumwe pat te habala pediang bala sya ya ka Clara bakan tre hakataka jakashet hakayeng jong makalistar ulog jong ka ulalait ban wat kam syaway pat kipor kila nang yat ka Clara kala ka jinglong jing im jong ka kata ka jing sarong bat kata ka jinglong bas niu jong ka kala do no menta kala long ka kantay ka bajam lot bas ngorit bat ka batre shitom te kita kibaya tre lang bat ka kila I bat kila buram bhaya ka hakaway kasngi kalapoy kata ka jing kaway kabakraw bha hakata ka yeng urobat makalistar daladehi ula ay kusnam ya kita kinong tre jong kibatre hok bat kibatre shitom ka Clara ro kalalong kaway na pedeng jong kita kibayok kusnam te baro kilayeng hakmat jong makalistar habalakot ya ka kerteng jong ka Clara kalalay hakmat jong kaladem laka kli da ka jing burom bat ka jing sngongo makalistar pat ulapet ya ka markmat bat ulaong ya ka Clara
ngasngaw sarong nakabenta jong pi. Basisin kasngi ngalakawa ban yathok bat pi. Kaklara kalaong pad uhang ta. Kata kalong kababakla. Namar menta ngaladon la ujong ulok. Wala ulong tang unong trey ubatrey kat kabalap kat kabayo. Henry udehi ulok jonga. Umakalistar hangta ular kaya kaklara. Bat ulaong yaka. Menta kaladay kapor bapanyo ino yaw ta ulok jong pa. Te hadin kato kat nepor. La pleno yakaway ka jingkang ba hakata kaying. Hangta layang penban da ulog jong kaklara. Menta de show da ki janjot. Henry da ki jan ki barem bat ki bakodor. Uta ubriu ubaduk. Uba ukpa jong ka ula penyatok jubor yaka. Uday penban da robat makalistar hi. Umakalistar daga jingpo samke ulong yaka klara. Wan pek kam hajan pinyo yaka jing seriem kadur. Menta yaka jing sisya la penpau. Umakalistar barok shikata ula bore yaka taka jinglong basisya jong u. Ulale yalade kumta ubriu ubaduk bat ubam don kam don jam. Kenang baun hikay yaka klara bakan long kabriu kabas ngurit. Teka klara hangta kaladem kok siu hamadan bat kaladap da kajing sngow kenduk kamensem bat kalaong ro tomap yang amenta. Umakalistar ulabat yaka nakakti bat ula penyang yaka. Udaong yaka omdan da kaway pat kalenti ban penkela yaka dok nod jong pi. Henry day satang da kanehi kalenti. Te perlok kajing hikay bat kajing sneng kabangiyo na kani kajing yatok hana kalong. Daken mau ba kajing sarong kapan matla yangi. Henry kajing sitom bat kajing janjar kahikay yangi ya kajing start. Bat kumjoro ya kajing ij bat sisya late ya ka ha kajing sngorit kajing sebun bat kajing yaburom mar keliang. Te tangkom ta perlok kani ka story kalapoy no siya kabakod. Ngangay skam ba pilio. Kandiat ka jing mood bat ka jing hikay na kani ka story. Balada pisngo tenat ya ka. Sngo bahalat ya kani ka video. Bat subscribe ro ya kani ka channel. Bat kler ro. Ban share ya ka. Siya kiparlok. Bat kibahayeng hasem jongpi. Tangkom tahi perlok kublay sibon. Ngin second pat haka next video. Kublay sibon.